Gada obboleewwan makiyya miidiyaa kana arrabsee akkaminna cadhistan akkamin fooloo naangoosistan miiliyoonni tokko akkaminna taraa jedhe dhugumatti maallaqni sunillee nama fayyada hagam akka na fayyadillee hin beeku asiliileen kaleessa ta'eeti miiliyoona liqibsitee gaafa kiyyaa cadhistaa naan jedhe dhugaa jedhe dhaqee isallee gaafadhee galchisiisuu fi qabaa ture wallahi reaalitiidha kun sobaa miti maaliif hangaafa miiliyoona saniif hagam akka iyyee iyyisiise katakkaa miidiyaa kanarra waa jedhee hin beekne hagam akka godhee hin beekne gaafa isaallee akkasuma akkuma kiyyaatitti ilaalee akkuma kiyya faamilii illee qabaa akkuma kiyya maallaqatti illee jama inni sanuu nama biyya baqaa jiru kaboos illee jecha akkas kaboos illee yeemnee boosim risiitu matto'al kinoo amma isinii maxxansaa haadhafaat illee waliin dubbadhaa uummatana kiliir godhaa kanaafiyyuu yaa goolamnee jirra haadhafaati ammoo wallahi hedduu kabajam rabbi isaa kabajju haasaa wala murteessitanii bakka isi taqalli sanu dhugaa godhee deqaallichi miira keessa galeera namni narraa dubbatee isinii warra feemasoota na cinaa jiru caalee haadha faaxeettu gaachana naa ta'e haati faaxee duraayyuu nama lafee qabu nama dubbiin isiillee dhama qabu wallaa ulfaadhu rabbi isaa kabajju kanaaf hundi keessanuu galatooma wallahi yani dhugaa dubbachudha ela kenoo kayene boos illee birri kuma 500 galee jira ela kenoo laala amma galee amma saati amma kana ankarallee gaafa duraa ani arfaffaa ta'u hawwe malee jaartee mallaqallee hin hawwine ammallee taree deebi'ee wallahi gaafa arfaffaa taate mallaqni fiinuu dhufama maqammaan gaafa duraa inni akkasitti maqaanatti horee keekii mataa gubbaa baadhatee maqaanatti hore sun iyyuu nama kuma 40 irratti gadaa san guyyaa san anaaf jecha firii godhee gallakkisanii jedhan bichaan iyyuu wallahi waan guddaadha anammallee taanaan kana boodallee oromooti warroonni jala kana jirtan rabbiin isin qabee uuma keessanii isin qabee maqaa isaatiin suuraa isaallee jaartii isaallee rabbumaan isin qabee takkittiin teessan kaastaniin dubbatina hankanuman isin kadhadha wallahi billahi dogongoratu uumame dogongoratu taame Please kita hunda keessanuu bakka isaa bu'ee wallaa waan barbaachisu hunda godhee dhiifama isin gaafadha an dhiifama guddaa isinin jedha wallahi hedduu qalbiin na cabdi ka rabbi rafate galatomi yene boos online line gibanna yo yantem darswa posta pichola asli dakika lama bicha naageni diraki yaanille yaada woytikko qaba ati gara restaurant nama nu kabajnu nama ijakenna nama sumumatti gada restaurant fi doktor asli akka topamtu hine yamna dunya kana rabbi sillamaan hine yamna dageefata dhugaa sanitti ma sillamaan nama nuti qabnu ija nuti qofaa qabnu asli fi doktor asli fi gadaan nama nuti qabnu kuni marfi diina ofirraan ittiin toomnu asli gadaan nama itti bakka itti dawaa ta'uu qabu akka gadaatti itti kaa'annudha jechuudha akka gadaatti bakka dawaatitti nama nuuf taa'udha gadaan jarri lamaan maannim eenyuun hin tamataatantu jarri lamaan isinitti ma dhageeffadha kanaafiyyuu an jalqaba kaniin bahee sagalee ta'e ana yeroo sagalee ta'ullee gadaa kanarratti takka tana waan badaa isaa hamtuu isaa hin dubbanne akkuma asliin dubbate karoora isarraa fudhadhee dubbadhaan waan inni dubbatu hamtuu Muhammad Nuri nankale wama ole sawa tokko guutu wallahi karabbi netti argu baba Nuruddin kun akkatti nasirraaw qab inni jalqaba isa lammadati fi mootu jaraken in beeytani anin kun biya baqaa jira kuno kaleezi baati haroora jira ani waan karniitti guutadhu dhabe biyyan dawwalle an eda jarri akkuma ufinna feeyani maali banki jaran kanan birri biyya ergani an biyyan dawwalle warri biyya gide birri argatu namatti himu sagale mikiya yiccite deemu maa bar birri kuma 500 keesseenu malee qaatanu galee jiranii ammoo obboleettitti ya dawwaltee natti himte soba yoo jettan ruqiyyaa sheexaa jira risiitii isinii maxxanse tiktok facebook irra dhaqa laala obboleettitti ya warri natti dhiyaatan illee hin beekan jechuu akkaawuntii san isin dawwale maaliif namaa wallolta bar birri an keesseenu malee qaata galee waan ijoolleen biraa hoolii hoolota minamina ba ke ribbina binne ke du ergata sena jechuun nam biyya alaati ijoollee baay'ee qabla jechuudha fi Dubai kana seena malee keenseen malee qaata galee jira kanallee da'iifummaa kiyya biyya baqaa jiraachuu fi waan biyyattiin dawwalan dhabuu kiyya addanaan baasiin malee birriin naa galeera hanquba qabu akkasitti waliin hubanne jarri koree moo dhufee birriin sii galee jenne Muhammad Nuri mootu ta'uufiifu dalagaa ofii wajjin biizidha karaa kanan warri kaleessa sagalee naaf ta'an turtan mucaan kun miskiina ifaajee bakkallee ga'uufi baatu waa argatu qaba jettanii gadaa restaurantii fi qabeenya gadaa restaurantii durriyyee Dubaay fi sheekotii nama guddaa hawaasa Dubaayitti duulaa turtan
hundi keessanuyyuu warri anaaf quuqamtanii duulaa turtan ana rabbumaaf jedha. Ini Arabi bu'ee namni hundi qabbanaan addaan galuudha. Gara hojii gara namu gara waan isa deebi'uudha malee asii ajandaa guddisaa ooluun gaarii miti. Haganuma isinii jechuu barbaada. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Alaikum salaam. Yang nuti jenne orang mau ditera keti gawat tuh kak. Akkatti olin fiiganii barkame inni. Ambaraa utbalo. Andi kan gifta jaltin bilachu ol harkiftanii mallaqatu yoo haftaan meeqa wal nu nyaachisa. Gadaa deebisa guys, gadaa restoransi deebisa. Gadaa restoransi deebisa nama argitan wannan jenna. Moriidhaan nama darbii naamee haasoo inni maalummaan mataadha kaa kennaan jira namuma ajandaa. Biiftuu gadaa seentin. Gadaa seentin. Fudhatuuf jedha jechuu barbaade dhaamsa hin qabu nama keessanii nama waa godhu. Mucaan kun Dubaay jira ijoolleen tunne warri Ameerikaa waan jarri gootu sanniin godhaan jiru nama artistii aga nama dhuunfaati chaalenjii kenne qarshii kennu wannummaan osoo inni balleesseeyyuu arrabsitaniif hin jiru akka mataa kiyyaatti allugaa isinii wallaahi yoo inni barreesseeyyuu wanni paartisantii 99 godhe dhibba immoo rabbii miti inni kasinii godhuu danda'u walumaa galatti ijoolleen arrabsitanii alsileefisatti walitti dubbatee jarri fitatte olii gad deemtanii arrabsitan ofirraa dhiisa uummata keenya kaleellee kanuma isiniin jenna jechuudha. Nama kee cabsitee nama bizinasa qabu wayii ka'oo rakkatte waa namaa kennu nama maqaa ol fuudhu nama meeqaa waa godhaa haramee sirra chaalenjii kennee haga mucaa lammaffaa bahisanii waa kennee biyya sanitti kawaamu isinii miti kawaamu bara jara waamaa bara sa'atii ofii gubee yoo balleessanuu bira taruu qabdanii yoo badii qabaatee jechuu barbaade gabbaatanii nama guddaa ofii tuttuucanii gari miira keessa galchitanii namallee waa jechisiiftan jechuu barbaade uummata keenya nama keessan irraa gorra namoota xiqqoo wayyoo qaban kayoo waa kennan gammachiisan irraa dhaabadda deemaa laala bakka biraa namni nama ofii tuqa argite hattuu ofii irra lolaa jira bar namni namuma hattuu ofii badaa ofii wallaa irra lolaa jira isin ammoo nama keessa fiidanii takkitoo ajandaa argatan laayikii sheeriin nama salphisuu barbaadda. Laayikii sheerii argatu amma kalee asli jira asli mee dubbat fuutan gara naan fiidan gara siin fiidan gara naan fiidan gara siin fiidan asli jibbuu dhabuu danda'a areetti dubbatuu danda'a. Dubbii isa immoo isinii jechuudha bakka kanaanu bakka olii gadi fiigee waan kana keessa irraa dhaabadha yoo diddan ammoo maafi mushkila namni marta afaan qaba guuteera jechuudha namni sarraallee dubbata adabaddaa ta'a keenuma dadhabne jechuudha galatooma fixadheera. ምናልባት ነገሮች ላይ መረጃ ስለሌለክ ስሜታዊ ሆነክ ያወራው ነገር አለ። ሰዎች ሲናደዱ የሆነ ስሜታዊ ሲሆኑ ብዙ ነገር ያወራሉ። ይሄ ቀላል ነው። ግን አንድ ነገር መረዳት ያለብን ወዳጅ መስሎ በዙሪያችን ምን ያክል ብዙ ጠላቶች እንዳሉ ነው። በጣም ብዙ ሰው የማልጠብቃቸው ቤት ሪከርድ ተደርጎ ተፖስቷል። ይሄ ቪዲዮ በጣም ብዙ ሰዎች ጋር ማለት ነው። ክፍተት ብቻ የሚፈልግ ሰውን ለመጣል የሰው ስም ለማጥፋት አጋጣሚ የሚፈልጉ በጣም ብዙ ወዳጅ የሚመስሉ በዙሪያችን ብዙ ሰዎች አሉ። ያን ያየሁት ስህተት ይፈጠራል። በህግ መሰረት አሁን እንደ ኖርማል ነገር ብትጠይቀኝ እኔ እናንተ ነው ቻሌንጁ የተሰጠን። ገዳ ሬስቶራንት ይሄን አካውንት 500 ሺህ ካስገባችሁ በአንድ ወር ውስጥ 1 ሚሊዮን እሰጣለሁ ብሎ ቻሌንጅ የተቀበልነው እኔ እናንተ ነን። ያንተንም የኔንም ፈርሜ የተቀበልኩት እኔ ነኝ። በአንድ ወር ውስጥ የተባለውን 500 ሺህ አስገብተን ብራችን ካልተሰጠን በምንም ምክንያት የመቃወም ህዝብ ጋር የማውጣት መብት አለን። ነገር ግን የተጠየቅነውን 1 ሚሊዮን ይቅርና ሩቡን እንኳን ፎሎ አላስደረግንም። 125 ሺህ ራሱ ቻሌንጁ ካለቀ በኋላ ነው የገባው። ሩቡን እንኳን ፎሎ ሳናስደረግ እንደ ግዴታ ብር መጠየቅ አንችልም። እሱ በፍላጎቱ የመስጠት መብት አለው። ይሄ የማንም አእምሮ የሚቀበለው ነገር ነው። እሱም አልሰጥም አላለም። አጋጣሚ የገጠሙት ነገሮች አሉ። ያንን ነገር ምናልባት አንተ አላወቅም፣ መረጃው አልደረስክም ይሆናል። ሰውን ለማጣላት መጥፎ ነገር ነው የሚናገሩት ሰዎች፣ ጥሩ ጥሩን አይናገሩም። ስለዚህ ይሄ ክፍተት ተፈጥሯል። መረጃ አልደረሰክም፣ አንተ ስሜታዊ ሆነህ ያንን ነገር አውርተሃል። ግን ብዙ ሰዎች ወዳጅ መስሎ ይህን ነገር እያርገበገቡ ጸብ እንዲስፋፋ፣ እርስ በርስ ክፍፍል እንዲፈጠር ብዙ አድርጓሉ። ቅድም ላይቭ ገብቼ ነበር በገዳ ሬስቶራንት። ኮሜንት ላይ የሚኮመተው አብዛኛው ነገር መጥፎ ነገር ነበር። ፎሎ እናንሳ፣ እንደዚህ እናድርግ፣ እንደዚህ ገዳ ዳውን ምናምን በጣም ነው የሚያስጠላው። መግለጫ ስትሰጥ ነበር ካሉ አዎ፣ ከዛ ነው አስተያየት ሰጠሁኝ። አዎ ሰጠሁ። ይኸው አንተም ቤት መጥቼ ተመሳሳይ ነው የሰጠሁት። ተመሳሳይ አስተያየት ነው የምሰጠው። አሁን እኔ ብዙ ሰው ነግሮኛል። ጥፋተኛ እኔም ጥፋተኛ አይደለሁም፣ መሐመድ ኑርም ጥፋተኛ አይደለሁም። ጥፋተኞቹ አንተ እና አንተን የመሳሰሉ
የገዳ ሬስቶራንት እንትን ናቸው። ምንድን ነው የሚባለው? አማርኛ የለም። ለምሳሌ ቻለው ግን ቅርታም ጠይቃለሁ። እንደ ግል ንገረኝ ካል እኔ ለምሳሌ አሁን ሚዲያ ላይ ህዝብ አለ። ኧረ ቆይ አንድ ጥያቄ ሲነሳ አስተያየት ሲነሳ በገት ደወልተ ማጋልቺ ተኒ ይዝላ ኢሳዩ ከወልት ንቡስ ከደርቡ لا 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 ذكر أما لو لبرأ أمه دائما تنامي دبينة ألفان دثار وبوسي مسيح الصوفة أراك كمي ورد